Salibonani balaleli nababukeli, siyalamukelana njalo kuleli viki ngosuku lwangesabatha singena esifundweni silokho siphakathi kokuphumula. Namhlanje sikhangela ukuphumula, ubudlelwano kanye lokwelapheka. Okhulumayo ngumfundisi Mila Dube. Ngizacela abaphambili ngapha baziveze. Salibonani babukeli, salibonani balaleli. Ngithemba ukuthi sizabusiseka esifundweni sethu sanamhlanje. Okhulumayo nguEmdlovu. Salibonani bantwana bezulu, siyabonga ukuba umdali sevumile ukuba sihlangane njalo ngesifundo sale iviki. Ngithemba ngemva kwesifundo lesi sizabe sifunda okuningi, sipho udumo lobukhosi kuNkulunkulu. Mina engikhulumayo nginguzandile intombi Zanamwe owakoMaphosa. Salibonani bafundi labalaleli, sithanda ukubonga njalo inkosi esivumile ukuthi namhlanje sibe siyikhonza siyidumisa njalo sifunda isifundo lesi. Okhulumayo nguSithembi Inkosi Thembelihle wakoSibanda. Asicimezeni isikhulekene. Babethu sezilini dalwezi lomhlaba. Sithanda ukubonga somandla ukuthi uvumile ukuthi ngelanga namhlanje sibe kule indawo. Ngilimi ukusathi ufundo ngalesi sikhathi makukhokhelwe nguwe. Khuletheme igama lakho. Amen. Amen. Siyabonga. Sifundo sesikhombisa sengikhulumile ukuthi sikhangele ukuphumula, ubudlelwano lokwelapheka. Fike phela sikhulumile ngezimuli, bana uNkosi ufuna ukuthi sibe ngabantu abaphila kuhle. Lakathesi sikhangela ubudlelwano bethu empilweni. Sicela ivesi yokwaziwa ngekhanda usibalele lapho Masibanda 45 uGenesis ivesi ngelika 5. Genesis 45 verse 5. Kodwa manje lingakhathazeki njalo lingaze lazizondela ngenxa yokungithengisa lapha ngokuba kwakuyikusiza imiphefumulo ukuba uNkulunkulu angithume ngaphambi kwenu. Ndlovu, lapha uJosepha kuthiwa utshela abafowabo ukuthi ukuthengiswa kwakhe lokuzondwa kwakhe ngabafowabo kwakuyikuthi uNkulunkulu wayelungiselela impilo. Singenise sifundweni lapha ukuthi kuyini esikufundayo lapha la ngendaba ekhona khona esifundweni. Nawo kulamabala amabili afitizelwe lapha endinyaneni yokwaziwa ngekhanda. Ngesilungu ibala elithi grieved, elinye ngelithi inzondo, ienga. Now nxa sifunda indinyana yokwaziwa ngekhanda ithi kunengi uNkulunkulu asihlelela khona ezimpilweni zethu thina singakwaziyo. Okwesinye isikhathi kusiphathise nothi kuleso sigaba sempilo kodwa kusiphathise kusasa. Sifunda ngendoda lapho kuthiwa nguJohn. uJohn kuthiwa waye ngumuntu wayekhangela ukuthi uphambanisile so wasekufakazwa ukuthi hayi kudingakala umuntu ongabe yenze icala. Kuthiwa umama lo wasehamba waye identify emapholiseni ipicture eyalethwayo ekaJohn. Wasesithi hayi lo nguye umuntu olecala, nguye umuntu ophambanisileyo lo. uJohn wasethathwa 14 years waye entolongweni, wayapika entolongweni. After 14 years basebekhangela imikantsho kulokhu ngesikhiwo kuthiwa iDNA. Behlubungulisisa ukuthi bakhangelisisa ukuthi sure kungabe kunguye yini lo obangela ubudlwangudlwangu. Basebethola ukuthi akusuye. Kuthiwa wathi ephuma khonapho esiyahlangana lalo mama wayem-identify njengesixhiwi, njengesoni. Kuthiwa uJohn wazwakala eklabalala ememeza ngesibindi esikhulu esithi ngikuthethelele. Yikho sikulethelwayo lapho ukuthi sifunda ngokuthethelela phakathi kokwelatshwa, phakathi kobudlelwano ezimulini, phakathi kwakho konke sidinga ukuphumula ngokuthethelelwa lokuthethelela. Siyabonga kakhulu balaleli, iviki leyi sikhangela kakhulu ukuthethelelana kanye lokuphumula kwabantu ngenxa yobunzima esikubo. Uvumani ukuthi uNkulunkulu asincede samukele ukuxwayisa kwakhe elizwini ukuze singene esifundweni. Asiphathisana nini sonke ngokuthi umoya kaThixo nxa ukhuluma la umlalele uNkulunkulu akutshoyo. Ngifuna ukuthi sincedisane ukuthi sibone ukuthi kambe kuyaphumuleka yini kube lobudlelwano uwelapheke
umuntu nxa elimele ngikhangele kakhulu uNkulunkulu nxa ekhuluma ngokuthi kuqhakathekile ukuphumula zanamu kungavuma yini ukuthi umuntu athi phakathi kokuhlupheka phakathi kokubudlelwano obufileyo obungekho njengakuJosefa aphumule nxa uNkulunkulu engenele empilweni yakhe umuntu uNkulunkulu angangenela akwenzakali ukuthi aphumule kodwa uyaphumula asisebenzisi ibali othi kungenzakala ngoba into esithi iphiwe vele ungavelwe kuNkulunkulu uyatholana ukuphumula ungakhangela uJesu ngwakhe wasifela esiphambanweni ukuthi thina sitholeni ukuphumula uhamba ezinyathelweni zakhe kuhle kusenze thina ukuthi sithole ukuphumula enye into futhi imfundiso engiyikhangela indaba kaJoseph le uJoseph futhi khona lingazizondeli ngoba lokhu kwenzakala ukuze kugcinakale impilo uNkulunkulu nguyowanthumayo utshengisa ukuthi uJoseph ayegqilazeka njalo izinto zisenzakala kakho emsebenzini wakhe usemsebenzini kaNkulunkulu asikuzwisiseni bazalwane ukuthi izehlakalo ziyenzakala ezimbi lezinhle ukwenzela ukuthi ziphudumo lobukhosi kuNkulunkulu uthi konke kusebenzela ebuhleni kulabo ababizwe ngegama lakhe singabi singazithwalisi inzima sibuzithi lokhu kwenzakaleleni izinto zenzakala ngecebo likaNkulunkulu asifundeni ukugobela intando yakhe ukwenza kwakhe indlela ayenza ngayo izinto asokwenza komuntu ngokukaNkulunkulu ngoba unguNkulunkulu Masibanda abasakhulayo bayawela izehlakalo njengomuntu osakhulayo ufundani ngendaba lapha eka Johana lo Jani ukuthi kuyaxoliswana kuyinokufundana mina ngikutholayo lapha mfundisi ukuthi okuqala okukhulu kakhulu ukuthi asifundeni ukuthethelela izehlakalo ezisehlakalelayo anti uNkulunkulu wazivela wazazi kudala uJeremiah 29:11 uthi for I know the plans I have for you plans to make you what prosper but hayikhona ukuthi njani ama plans aza kungenisa ezilingweni hayi uNkulunkulu wayevele kwazi so thina sifundeni ukuthi njani sithethelele ngoba khonoko mhlawumbe kunjani kulicebo likaNkulunkulu ukuthi uJoseph baze bamthathe bamthengise aye khonale athengise futhi ngabafowabo ngokuyikwini ngokulicebo likaNkulunkulu sibalile lapha na futhi ebuqaliseni siyabonga kakhulu Ndlovu nxa umuntu exolela kulokubheka emuva ukhangela ukuthi kwenzakala lokho ngalindlela usufuna ukuxolela ngifuna siphumele sifundo uJoseph esifunda ngayela hamba ku42 uGenesis uNdlovu uzasiphendula ukuthi uJosepha usifundisani ngokuthi nxa uxolela izolo awungeke uyiciche iphele kodwa uyayenza ingakuthwalisi inzima uyamukela ukuthi kwenzakala ubusuphila impilo iqhubeke Genesis 42 verse 7 to 8 lo 9 kuphela 42 verse 7 uJosepha wonela ukubabona abafowabo wabazi kodwa wazichaya owezizweni wabakhulumisa ngokubahlameza wababuza wathi livela ngapi baphendula bathi sivela elizweni laseKhenani ukuzathenga ukudla 8 loba uJosepha yena wabazi abafowabo bona kabamazanga siyabonga nxa uqhubeka usiyafika ku verse 20 balaleli indaba esiyakhuluma lapho ukuthi uJosepha usefike endaweni yokuthi abafowabo sebekhona sefuna ukutshengisa ukuthi yena ukuxolela ulakho asekwenzile sinike indaba lapho kuyini okumala now uJosepha iverse ithi wabazi abafowabo now kusukela kulokho okwenzakala izolo ukuthengiswa kukaJosepha uJosepha wababona wababazi nxa sikhangela izolo babukeli nxa sikhangela izolo balaleli kuyini esibakwazi ngobudlelwane esilabo ezimulini zethu kuyini esibakwazi ngobudlelwane esilabo labo makhelwane labantu esiphilisana labo inkinga eziningi zisekuthini abantu kasiphili namhlanje silethemba la kusasa impilo zethu lokho zigcile izolo ukuthi hayi ubani izolo wangiphambanisa ubani izolo wangenza lokho now uJosepha yena kuye sokuntshintshile kasaphili izolo kodwa sephila namhlanje ngoba sethethelele isenzo esenziwa nini izolo uJosepha setshintshile
ngakho ke siqhubeka ngesifundo sizathola ukuthi uyafisa uJoseph ukunanzelela ukuthi untshintsho lolu osolufinyelele yena lufinyelele abafowakhe yini na. Mzanamwe nxa ekhuluma uNdlovu ngifika ngikhumbule lo mbuzo ukuthi uJoseph nxa uqhubeka kubala usiyafika kuverse ngo20 laphana nguyolungisa indawo yokuthi kuqalisa ukubuyiswa nakuxolelwana kodwa bese thatha abafowabo abafake entolongweni amalanga amathathu ubona ngani wayekwenzelani na vele sela kuxolela kodwa wafaka laphana athatha isikhathi kuyina ekujongile la uJosepha efaka abafowabo entilongweni ayisikodwa wayengaxolelanga vele wayesebaxolele ngoba ngawayengabaxolelanga wayengeka afike esibangena yiso akusosona lobudlelwane bakhe loNkulunkulu babungeke bale bulokhabe bumile yena lento phakathi emkhathazayo ebafaka entilongweni lapha wayesenzela ukuthi bananzelele ukuthi baphambanisa okunye futhi ebafaka entilongweni lapha wayebanika isikhathi sokuthi bakhangele abawona khona ukuze banjani baphenduke so ayisiko ukuthi wayebathwalisa nzima ayisiko ukuthi wayelokhe babambela umona kodwa kuqhakathekile ukuthi ube lesikhathi ukwenzela ukuthi nxa usuxolisa ubekwazi ukuthi uxolisa masibanda uJosepha wayesebusa la useyinkosi kuye kwakulula ukuthi abafake ejele futhi kungabe lo muntu ozambuza kodwa simbona esiba lothando lokuxolela uJesu nxa ubala uMateyu 25 laphana uyakhuluma uthena nxa la ngibona nginqunu ngise entolongweni lake kumvakatshela kuba licala uthi ngizathi sukani kimi so uJoseph uthatha isimo sikaJesu sokuxolela sifundani ngokuthi la nxa soniwe kumele sekwazi ukuthi umuntu nxa exolela lisiko lesiKristu ukuxolela Ngikufundayo lapha mina mfundisi ukuthi ukuxolela kuyawelapha umphefumulo. So uJosepha ngokuxolela kwakhe lapha wayenjani wayezelapha umphefumulo. Ngoba ngabe wahlala enjalo elokhe njani engaxolanga ngokuzamudla lokhana ugcina futhi kumenza ukuthi agcine esenza ezinye izinto ezazingekho right but ngokuxolela kwakhe onjani uba set free. Ngingakufaka kanjalo njengathi mina ukuthi if you forgive nxa ungathethelelanga you are always a victim uhlala ulokhe ungakwazi ukuthi wenzeni but ungaxolela nti ukuba i-victim lokhana kanjani uyaphuma ngakulo. Siyabonga Mfundisi khonapho uJosepha last week sifunda ngayo wathi esendleleni yokuGibhithe wasesithi mina sengikhetha uNkulunkulu abelapha abazala bakho abanewetha bakho kodwa lapha ngikhetha ubani uNkulunkulu lo uNkulunkulu ayesemkhethile nguye phela umnikazi wani wokuxolela so nxa wena ukhethwe uNkulunkulu igovernment yakho ngeyokuNkulunkulu wenza okwakobani okwakuNkulunkulu so kuJosepha kwakunjengesihlahla sebanana sizala ibanana ukuthi ubona isihlahla sebanana nje sesile banana kwakungasonto emzisa ubuhlungu kwakungasonto ukuthi uyahambisa ukuthi uyakhelelwa ukuthi uthethelele ngoba wayevele sexhume kumnikazi wokuthethelela ukuxolela ngizwa ukuthi yiprogram yezulu ukuxolela akakuzi ngomuntu kodwa kuza ngobani ngoNkulunkulu la ngezulu izimuli ngenye yezinkundla kumbe ngenye yeziqo ezidlula phakathi kokuhlukumezeka kakhulu phakathi kwalokhu ngesikhiwo okuthiwa ama-abuse i-physical abuse i-emotional abuse le-sexual abuse izinto lezi ziphila kakhulu ezimulini kwesinye isikhathi funa abantu abakhathana lathi ayisiba abasiphambanisayo ayisiba abasonelayo izimpi ezinkulu sizilwa labafowethu sizilwa labegazi sizalwa sonke sizilwa labo dadewethu sengathi uNkulunkulu kulesi sifundo angasisiza ukuthi sinanzelele njengoJosepha ukubana sinanzelele abafowethu njalo bese sibusisana ngecebo lezulu samukelane umuntu sitholarethane samukelane bese sincedisana ukuze sifinyelele embusweni kaNkulunkulu. Ngikuzwa kuhle Ndlovu labalaleli umlimi uthena akulani sixabane njani emulini kumbe kuyini okwenzakeleyo ukuxolela ngomuthi
kwenza wona owoniweyo lo wonileyo ligcine lingabantwana bakaNkulunkulu. uJoseph usifundisa ukuthi hayi kumbe sokuleminyaka eminganani sukuma uyexolisa. Ngifikela kumbuzo othena kathi onguye omele axolele omunye ngubani Masibanda lapha. Ngubani omele axolele omunye oniweyo kumbe onileyo ngoba phela sokuleminyaka engu30 uJoseph wehlukane labafowabo. Ngendlala sokumlimi senza ukuthi babuye nga uJoseph nguyendlala indawo yokuthi kuqalisa ukuxolelwana. Nxa singafunda ubusumphendula umbuzo funda uGenesis 42 verse 21 to 22 sifuna ukuthi balalele sifunda ukuthi ngubani omele axolise lo mele ayexola ngenxa ukuthi uNkulunkulu ukhaya ukuthi ukuxolelana lokuphila kuhle kuyikho kuzenza sisindiswe ekugcineni. Genesis 42 verse 21 no 22 no 23 uzabala wedwa umlaleli uyefika ku 24 indaba esikhuluma ngayo lapha khathesi. Genesis 42 verse 21. Basebekhulumisana bathi, ngempela sijeziselwa umfowethu. Sambona ukuthi wayekhathazekile kangakanani esincengela impilo yakhe, kodwa kasazi samlalela. Kungakho sisehlelwa luhlupho lolu. uRuben waphendula wathi, kambe kangilitshelanga yini ukuthi lingenzi isono emfaneni lina laqinisa intamo. Nanku-ke sesimele sifakaze ngegazi lakhe. 23. Babengananzelele ukuthi uJosepha wayeluzwa ulimi lwabo ngokuba wayelomchasiseli. Siphuma lana Masibanda omela axolele mbani. uJosepha nguye osebabizile bafaka la. Sebafake ngale ejele sebeqalisa ukuxoxa bona bekhupha abalakho uJoseph balaleli. Kasizwe ukuthi uJosepha wathi ye senditholile. Ngifuna ukunceda abalaleli omela axolise ngubani. Balaleli bethu mina ngicabanga ukuthi umuntu omela aqalise aqole nguye lo onjani oniweyo ngoba ukuze uthole ukuphumula uthole irest nalana ukuthi wena owoniweyo unjani uqole ngoba asikhulumeni neqiniso abanye abantu abanjani abaxolisi umuntu uyabekwazi ukuthi ukonile kodwa njani angaxolisi so wena owoniweyo qala unjani uqole ungaxola wena lo muntu lana njani loba esezoxolisa vele usuzoxolisa le enhlizweni enjani esiright enhlizweni esivuma esifuna ukuthi njani iqole. Siphuma lana lapha avulubeza nonke indaba esibaleke ukuthi uJoseph bayaxoxa ubalalela uyabezwa. Nxa uyibala indaba kukhona izifundo eziphuma lapha. Awungeke uqole ungaphendukanga. Amen. Awungeke uyamukela ukuxolisa komunye umuntu ungaphendukanga wena. Ngezinye indlela esikufundayo lapha ukuthi kudinga ukuthi uJosepha aphenduke ebese xolela. Kudinga ukuthi abafowabo labo baphenduke bese benjani bese bexolisa baxolelwe la. Now uJosepha yena ufuna ukuhlola ukuthi abantu laba baphendukile yini kazivezi kibo ukuthi ngubani uyakufihla lokhu ukuthi yena ngubani kodwa uyabezwa bezisola uyabezwa bebubula bekhala betshengisela ukuthi baphendukile. Ngezinye indlela kuqhakathekile ke ukuthi siphenduke lapho esiphambanisa khona phakathi kokuphambanisana phakathi kokuxabana phakathi kokulwa phakathi kwezimpi esingabe silazo ebudlelwaneni bethu njengabantu. Kasiphendukeni singaphenduka bese sixolisa singaxolisa bese siqolelwa. Mfundisi ubona akukwenza uhlaliseke phela bona babengakwazi ukuthi uJosepha lo kodwa sebeqalisa ukukhumbula into esemuva ukuthi kungakuyikho kusesokusenza sifakwe ejele okutshengisa ukuthi nxa wonile uyisigcili awulankululeko awulakuthula isono siyabe silokho sikuhlukuluza ngenzakala into encane ukuthi hayi uNkulunkulu ngabona senjesisela isono lesiyana so isono phambi kaNkulunkulu asikho sihle asizameni ngazo zonke indlela ukuba singoni. Mina ungangonela Ndlovu ungangonela lawo
wena engoneleyo sonke sibabili nxa sizazi ukuthi singobani silomlando ukuthi ngamunye adlala ingxenye yakhe wena mawonelwa xolela wena mawona hamba uyexolisa yazi usatheni sesiqilile ezimpilweni phela indaba le eyokuziphakamisa indaba kaSathane siyenza abantu bazenza inyamazana ukwazi ukuthi wonile uthi angimxolisa indaba yakhe ngimkhawulisile umntaka bani uleyo kutshengisa ukuthi wena umntaka kaSathane ngoba bakaNkulunkulu bayaxolela boniwe bayaxolisa bonile kanti vele uJosepha ngubani hani uJosepha ngothandekayo kuyise uJosepha ngophuphayo futhi amaphupho abafowabo laba wayi besiba le problem lo Josepha nxa kulenkinga lapha kumbe lokho sikuthi yisono kulesi sifundo umhawu abafowabo baka Josepha balomhawu kubani uJosepha yikho besiba senkingeni zonke lezi uJosepha ebesezama ukubona esebenzisa ngitsho lalo uBenjamin ukuthi abone ukuthi abafowethu balokhe basese lomhawu yini na sebephendukile emhawini yini na mbona ngani balaleli ukuxolela kuya ngokuthi kumele silahle umhawu ungabona umunye umuntu esenze inyinto lomunye umuntu ungahawukeli ngitsho yini kamakhelwane ijelasi yiye ezasenza singabi lokuphumula sihawukele izinto ezenzakala kwezinye indawo ukuthi hayi ngani yimi kanti yena akumelanga kube nguye yini uyazi ngikubamba umlomo nxa ukhuluma kanje ngikhangela uvule khona uGenesis 45 verse 1 uzaba siyafika verse 6 ngikhumbula ukuthi uJosepha usendlalele indawo yokuthi kuxoxiswane nxa befejele laphana baphuma laphana ejele asebexoxa laba asethi hayi ukuze ngibone sile ukuthi abantu abaxolisile wothi ngenze isikhathi eside ngibahlola abe sethi hayi sengizafuna lebuya lo mna wami hayi ukuthi mna wami uthi umna wenu yena kwazi ufuna ukuthi lona wegazi lami labamhlupha njengamini abe sethina wothi ngithatha uSimeon ngimgcine ejele ungakhangela imbali uRuben ngoye firstborn ngiyamela sale ejele bayi ngathi uRuben umzwile ekhuluma ukuthi mina ngangilitshela ukuthi lingambulali lingamthengisi lamthengisa ukuthi lo sembona ukuthi uyavuma wothi mbone nguye uSimeon kathi uSimeon indaba wakhetha yena engathanga uJuda ongeyaphumisa simbulaleni wakhetha uSimeon wamkhethela uSimeon ungabala umoya wesiprofeti mfundisi icebo lokuthi uJoseph abulawo laqala ngoSimeon so isono siyakulandela kunjalo iBhayibheli lithi kumholo wesono yikufa asilanto enhle lapho Simeon wayesebhadalela icebo anguyali qalisayo isikhathi zonke uyaziphela kwesinye isikhathi siyafikelwa imicabango emibi kwesinye isikhathi siyakhuluma okubi asifundeni ukucela kuNkulunkulu ukuthi asifundise indlela yakhe ukwenzela ukuthi sigqagqelezele imicabango yethu ngokuhle ungaba le 45 verse 1 kuphela 45 verse 1 bazabala balaleli phambili uJosepha wehluleka ukuzibamba phambi kwazo zonke izinceko zakhe wasememeza wathi sukani lonke lapha kimi ngakho owayekhona lo Josepha lapho eziveza kubafowabo umasibanda uphumalani lapho ukuthi nxa uJosepha seziveza ukhupha abangasoma maJuda yena sefuna ukuziveza mina ngumJuda madoda nxa sesixolelana ezimulini lasebandleni usifundani khonapho engikutholayo lapha mfundisi ukuthi ezinye izinto ziright zenzakale ngaphakathi abantu abaphandle benganjani bengazizwa nxa sesilungisa indaba zasekhaya aziphelele ngapi ekhaya uJoseph uyaxotsha laba abanye it's not like ukuthi babengakwazi ukuthi ngumJuda babekwazi ngoba babembonile inkambo yakhe kodwa uyabaxotsha ethi hayi khathi sesilungisa okwangapi okwangasendlini balaleli bethu lami ngicabanga ukuthi even ezindlini kukhona ezinye izinto ukuthi njani nxa sesizilungisa asikhipheleni nabaphandle ngapi phandle sizilungise phakathi kuvuthwe phakathi kube right phakathi asiqhubekeni nibalaleli kathi nxa sixolelana kuyenza yini ukuthi umuntu akhohlwe zanami ukuthi sibili ungaxolela umuntu ungakhohlwa ukuthi hayi yebo sengikuxolela lokho okwenza sokukhohlakela kuyavuma kuyenza lani kuno mfundisi indaba yokuxolelana nanhlala nsithi asoyamagwana ngiyabantu abalezibindi phela umuntu
qala umsebenzi sibaleli nje akuzwisa ubuhlungu uyizwe inhliziyo ukuthi idabukile njalo kwenze ngaboma ehlale phansi waplana ukuthi ngifuna ukuzwisa uMasibanda ubuhlungu la kanye akwenzi athi sekwenzile njalo azihlalela ngabe ukuzoxolisa wena uthi usuxolile sokumele ukuthi ukhohlwe ukuthi ubani wangirephela umntwana wangidlangulela umntwana sokumele ukuthi ukhohlwe ukuthi ubani wangibulalela umama sokumele ukuthi ukhohlwe ukuthi ubani ngiyamfakele ekudleni slow poison le engenza ngizubuhlungu ngecancer la okwenzakala kuphela koJesu ayikhona kwenye indawo ukukhohlwa mfundisi nxa kuthiwa uthethelele wakhohlwa kusho ukuthi lo mukukhumbula awusezwa buhlungu ngakho aseyinto eyobambe umona ngayo kumbe isikhwili ngayo sungayixoxa nje njengendaba onjani oyixoxayo so umuntu ngathethelela sibili umxolele umuntu ukuxoxa ngakho ukukhohlwa kusho ukuthi awusela buhlungu ngaleyo nto ayenza kuwo so kuJesu kuphela awuyayixoxa indaba enzima ibe lula ngokuthi wozani kimi kulentshantshu zokuphindisela yabona umuntu ahleli ukuthi angakukhawulisa njani engakukhawulisa akabuya zithulele kuwe uyabuya afisa ukungezelela ukukhawulisa phezulu kokunye ukukhawulisa nxa kusenza zathi toko ukhawulile kulabantu abanjalo ekuphileni kwethu la ezimulini kakudingakala ukuthi sibe njalo sibe zingcithi zokuzwisana ubuhlungu sibe zingcithi zokuthwalisana nzima hayi ukuze sibe lokuphumula kasithwalelane nini imithwalo kasamukelane nini njengoba sinjalo bese sixolelana sibuyisane siphilisane kahle yabona uJosepha lapha into eqhakathekileyo ayenzayo iapproach unendlela yokukhulumisana labemuli yakhe yabona ngangizwe mina ezinye imuli nxa zikhuluma izinto ezisensitive besithi hayi lokhu sokudinga okomdeni sizacela abomdeni babuthane laphana abanye obani lihlabela nxa kusechechi libe lihlabela libali ivangeli amavesi likhuleka nxa kungumfowenu umfundisi Dube hlala phansi lo mfowenu hlala phansi lo mfowenu lilungisa indaba ilunge kahle not ukuthi sizwe sokuphuma ku newspaper kumbe sizwe sokukhulunywa phambi kwebandla hayi into lezi zidinga ukuthi lapha ezonakale khona emulini zilungisiswe emulini zilungisiswa njalo izikhathi eziningi sigijimela ukuyadinga olungisisayo singaqalanga saya kuJesu umnikazi wempilo yikho lo mase sikhuluma kuphumi lutho ukuxolisana ngoba sithi ubani uJesu asifundeni ukuthi indaba zokuxolelana ziphuma kuphela nxa kulo Jesu phakathi phela nxa ungaxolelanga ufanana lo mntonathi poison thathi rogu inathe ubusukhumbula ukuthi umuntu okuphambanisileyo ngiyofayo wena ngofayo and ukuxolela sonto ongathi ngizacabanga ukuthi ngixolele umbe ngamxolele hey koJesu ngesikhiwo ukuxolela is a must asikhulumi ngenye akula option ukuxolela is a must ngoba nxa uguqa ukhuleka uthi wena ngithethelele izono zami uNkulunkulu njengoba lami nginjani ngibathethela so kule into ekhona ukuthi nxa ungathetheleli lawa unjani awuthethelele uDovu usithi abantu emhlabeni babakwazi ukuthi usithe lapho uphanjanisiwe wena ungaphanjaniswa sugijima uhlaba umkhosi hayi umphanjanisiwe abangenzi kahle mama lapha abantu laba bandle abafowethu bayihlukumeza abamphathi kahle kasithwaleni okusikhathazayo sikuse kuJesu Kristu yena nguyokwazi ukukwehla akuthi nxa udlula phakathi kobunzima uhambise ngethala lomthandazo utshela insizi zakho uJesu ukuthi hayi mdala lapha ngithwele nzima kulalokhu umnika ama details lanxa yena ekwazi kulalokhu okungangiphathanga kuhle ngifundise ukuxolela sivulele uMateyu mu-18 verse 21 balalele ngofundayo uzikhulumi lapha ukuthi
ukuxolela kuyindlela yesiKristu. Nxa ungasaxolelanga awungeke ukhuleke kumlimi ngoba uzakuxolela thina. Ngokuthi ukuze sixolelwe thina kumele lathi sixolele. Asifundeni ukuthi umlimi kulesi sifundo ukuthi ukuze siphumule ezimulini zethu lesebandleni kasixolelani kukhulekele lanxa kunzima. Matthew 18 verse 21 to 22. Verse 21. UPetro weza kuJesu wabuza wathi, Nkosi, umfowethu ngizamthethelela kangaki nxa elokhu engona na? Kuze kube kakhombisa na? UJesu waphendula wathi, ngithi hatshi kakhombisa, kodwa okwezikhathi ezingamachumi ayisikhombisa lesikhombisa. Lapha uyini ophuma lakho uMasibanda. Nxa uJesu thina umthethelele okwezikhathi esikhombisa lesikhombisa kuyaphindwa kutshoni kithi njengabafundi njengamaKristu. Njengabafundi lamaKristu engikutholayo lapha ukuthi njengoba umama bekhulumile lapha ukuthethelela is not an option. Kumele sihlale sinjani sithethelela. Kulelokho okukhulunywayo ukuthi nxa ukuphambanisa ngokomuntu kodwa ukuthethelela ngokwani ngokwezulu. So ukuthi wena ukwanise owenelise ukuthethelela kasikhombisa 70 times okubhalwe lapha ukuthi ube lobani ube lo Kristu. Nxa lo Kristu all this is possible. Kuyenzakala lokho. Ngenye indlela akutshoyo uJesu ngalamazwi ukuthi ukubamba isikhwili imvukuzano oyabuyifukamela uyidinga. Omunye lobayo uthena ukubamba isikhwili ngesikho bathi igrudge kunjengokhula phakathi kwesivande esilinywe izilimo ezinhle kumbe njengemvukuzane edla umzimba kadulu wempilakahle. Uthini ngabantu ababambi isikhwili? Uxolela umuntu ongaxolelekiyo. Yabona umuntu ombambela isikhwili umuntu obonayo ukuthi lo muntu angeke ngimxolele loba sekutheni noma sokwenzakaleni lo angeke ngimxolele. uJosefa uxolela abantu abasemumweni lasesimweni esingavumiyo ukuthi baxolelwe. So ngezinye indlela Ndlovuthi akulanto ongama uthi lo angimxoleli ngoba wenze lokho. Yonke into iyaxoleleka. Sonke isenzo siyaxolekeleka ngoJesu walengisa. Iargument esingaba khona ukuthi kangaki. Na umuntu lo sehlale kwenza kwesinye isikhathi engakwenza umxolele lamuhla akwenze umxolele kusasa. But kangaki? Nami ngibuza ukuthi uJesu exoleleka kangaki. Anokuthi la ungala mkhawulo wokuxolelwa kube kuxolela. Njalo futhi nxa uxolela Ndlovu kuzinye izindaba njengokuthi uhlala lo muntu usekudlwangelele umntwana. So kumele umntulwana asuke lapha ukwenzela ukuthi angabe lokho ephindana isenzo lesiya. So ukuxolela lakho akuthi ukuthi suyisithutha njalo lokuthi sokumele uhlale lokhu hlukuluzekile. Xolela kodwa zama lokuphuma kulokho kukuzwisa ubuhlungu uxolelile. Siyabonga balaleli labafowethu lapha. uJosefa usifundisa ukuthi nguye wasungulayo ukuthi uxolelana kube khona. NjengoJesu esungule ngesiphambano sakhe. Ndlovu sifuna usenze kwenzakale ukuxolelana lokho. Ngesikho bathi making it practical. Sifuna ukuthi kubambeke. Singakukhuluma emachechi, singakhuluma ezimulini, asikuqaliseni ngalesi sifundo sikhuleke senze kwenzakale. Akuba luLuka 23. Sifuna ukuthi kubambeke ukuxolela ukuthi nxa kusenza yona le isabatha sike sikhulekele ukuthi baba sinike umoya wokuxolelana ngoba kuthiwa khona sixolela amacala njengoba sibaxolela singakhuleki esingakuphiliyo kuzoba licala kumlimi. 23 uLuka verse ngu 34. Verse 34. uJesu wathi, baba baxolele ngokuba kabakwazi abakwenzayo. Njalo basebelana izigqoko zakhe ngokwenza inkatho. Lapha Ndlovu uJesu uhlakhulume besenza isenzo esibi athi baxolele. Thina siqalisa ukuxolisa sokutheni ukuxolelana sokutheni. Kunzima. Ngiyayizwa iJackson elapha namhlanje ukuthi kumele kuxolele. Kumele akula ngenye indlela. Iphilisi leli esilinatha namhlanje kumele kube liphilisi elikwelaphayo ulalele khonapho. Kumele kube liphilisi elikwelaphayo ubukele khonapho. Kusukela namhlanje kube yimpilo yakho eyokuxolela. Ungathi hayi mina abanye ngingabaxolela kodwa umazibali. Kumbuzibana hayi kuyehlula hayi xola mzalwane ngegama lika Jesu Kristu. Okwenza sixolele
ngokuthi uNkulunkulu wasixolela. Yeah. Okwenza sixolele amandla okuxola siwathathe ukuthini uNkulunkulu uqobo lwakhe wasixolela yena. Amen. Wasixolela njani? Wakhohlwa izolo. Uyakhansela izolo arabe angabi lomkhumbulo wokona kwethu lokuphambanisa kwethu bese sivulela igwaliba elitsha. Kudingakala ukuthi sithathe initiative, sithathe istep sakuqala, inyathelo lakuqala elokubana silungise indaba zethu labantu esiphila labo ukwenzela ukuthi siqale inkambo entsha phakathi kokuxabana isigaba lesi esokungazwanani. Phezu kwesigaba sokungazwanani kumele kube lesigaba sokuzwanana. Akula sigaba esihlala forever ukuthi lokho sokuhlala akula nto engapheliyo phela. Akula nto engapheliyo. Kumele kuphele kuqalise esinye isigaba sokukhulumisana lokuphila ngothando la ngokuzwanana. uJoseph Azanamwe lapha uyasitshengisa ukuthi liqiniso kuyavuma kuyenzakala ukuthi uqalise ukuxolela lo ngafuni ukuthi umxolele uza kubona ukuthi uqinisile. Kambe uMateyu ngo-6 lapha Zanama uthi yena lapha ku-verse 28 busisani amalithukayo libakhulekele labaliphatha kubi. uJesu usinika umqondo bani? uJesu usinika umqondo wakhe ukuthi lo mqondo wawo uJesu awube yini ethuka esifukufa kuyangisaya isiphambaneni uthi bathethelela bayazinto kanjani abayenza. Umuntu udalwe ngomfanekiso kaNkulunkulu. Umuntu ophambanisa ukwenza komuntu asuye nguSathane. Asikuzwisiseni ukuthi ukona isenzo sikaSathane, ukuthi umuntu akuzonde asuye nguSathane ophakathi kwakhe. So thina sibathanda ndeni sibaxolela abasizondayo ngoba isibo nguSathane ophakathi kwabo. Asingazondini abantu asizondeni uSathane bazalwa. Singalandela uJesu awu kululu zabathanda laba abakuzondayo. Lokuthi umuntu ungamthanda ekuzonda uyachumayela ngoJesu kuye. Phela abantu yakuthi mfundisi Dube bakufaka ipressure. Mina kwake kwathi sokonake lo umuntu sengonile. Ngazitshela ukuthi hayi wathi ngumthethelele. Omnye wabe buya kimi sithi indaba ufuna ukuba umuntu nje. Thethelela umuntu ekwenze so uzehliselani kangaka. Singavuma uSathane sifaka ipressure yokuba singayezulwini. uJesu uyeza masinyana sithethelelele. Masibande. Sikhuluma ukuthethelela ngala. Kuthi umuntu ongathethelela ngala kuphumula. Umuntu angathola njani ukuphumula ngemva kokuthethelelwa? Lo thethelele ngemva ukuthi athethelele aphumule uthethelele singakuthola njani? Ungaphendula lapho ngifuna uphendule akuba lu-50 verse ngu-15 16 17 uGenesis ukuthi umuntu angathola yini ukuphumula ngemva kwana ethethelele lokuba ethethelele ngoba kukhanya ngani umuntu ongathethelela nanga nomunye umuntu kulokuthwala nzima ugcina kwesikhulu esikhuluma ngaso lokuhlukuluzeka nje emoyeni. Ibali verse 50 verse 15 abafowabo bakaJosefa sebebona ukuthi uyise wayesefile bathi kambe uJosefa kasibekelanga isikhwili yini abesefuna ukuphindisela ngakho konke esamona ngakho. Yikho basebethumela ilizwi kuJosefa besithi uyihlo washiya imilayo le engakafi nangu elimele likutsho kuJosefa. Ngiyakucela ukuthi uxolele abafowenu izono leziphambeko abazenzileyo ngokukuphatha kubi kangaka. Manje siyacela ukuthi uthethelele izono zezinceko zikaNkulunkulu kayihlo. Kwathi ilizwi labo selifikile kuye uJosefa wakhala. Ngicela lapha impendulo ungasiniki balaleli libone lapho ukuthi abantu laba balamanga. Ngoba uyise kazange ukukhulume khonokho bazama mangena njani besenza isono. Liyabona yini ukuthi ukungathetheleli uyadala esinye isono. uThixo lapha uyasifundisa kuyini esikufunda kule ndaba manje? Engikuthola kule indaba mfundisi ukuthi uJosefa enokuqala wayesebathethelele. Wavele wabathethelela kudala sibonile esifundweni sani ese last week ukuthi uJosefa wavele wabathethelela bengakafiki. So loba kunjalo abafowabo okwenza bayenze leli cebo ukuthi bona njani abahlalisekanga. So into engiyifundileyo mina kusehlakalelezi ukuthi nxa umuntu esekuthethelele lawe funda unjani ukuzithethelela ngoba wona ungazithethelela uyahlaliseka emoyeni wakho. Okunye okwenza abantu bangahlaliseki mfundisi ukuthi ungonela mina ungabuya ucela ukuthethelelwa yimi ngiza kuthethelela. Kumele uye la kuNkulunkulu umnikazi womlayo
uyecela ukuxolisa ukuze uthole ukuphumula ngoba ukuphumula kuphela sikuthola kuJesu othi wozani kimi ngizalinika ini ukuphumula uyazokwenza ukuthi singatholi ukuphumula thina sithethelelwe ukuthi asikholwa ezithembisweni zikaJesu asikholwa ukuthi uJesu nxa esithi ngithembekile vumani izono zenu ngizazithethelela sihlala silokhu sibalele emuva njengabafowabo bakaJoseph othani litshele enye ingxoxo emfitshane omunye umama uthi ehamba emgwaqweni lapha uthwele inkalakatha yesabo uyasindwa omunye uyadlula ngemoto uthi hayi othi ngincede umama lo nginjani ngimfake emoteni thatha umama amfake emoteni hayi angilama laya nje ukuthi uyabhadala ngibona uthwele umama sesemoteni umshayeli uyachayela uthi uyathalaza ubona umama lokho ethwele umkungulo ekhanda bazalwane sithethelelwe sisemoteni uJesu uthwele imithwalo yethu sisemoteni akusela ukuthi kumele ubulokhu uthwele yethula imithwalo ufaka imoto ikuthwalele uJesu uyathwala kungemva kwe-17 years bathwele imithwalo uJoseph ubaba esaphila ubaba sefile ngikhona kukhanya lokho ebethwele kodwa uvesi ngu-20 ka-50 pasifika ithena hayi lingazihlukumezi lizikhathazi umlimi walungisa ukuthi ngokungithengisa kwenu nginike impilo kini kuyini esikufunda la isono siyatshotshozela isono siyakutshotshozela sibili sikutshela ukuthi awukabe right even after 17 years isono silendlela yokubuya kuwe sizokutshela ukuthi laphana awuxolisanga kahle indaba yakho kayikalungi after 17 years uJosepha lo esikhuluma ngaye ulobudlelwano loNkulunkulu ulobudlelwano kusukela ephoselwe egodini ulobudlelwano loNkulunkulu identity yakhe ngiyomuntu oxolelayo phakathi kobunzima laphakathi kukaPhotipha lo mkaPhotipha sibona uJosepha engumuntu oxolelayo phakathi kweziphithiphithi sihlangana loJosepha engumuntu onjani oxolelayo sengathi uNkulunkulu angasisiza ekuphileni kwethu sidinge ukuxolela singadinga ukuxolela bese sidinga lokuphumula emva kokuxolela sikholwe ukuthi nxa siqolelwe izulu lisixolele singabe silokho sisithi hayi maybe mhlawumbe kasixolelwanga thina sixolelwe hayi akumelanga kube njalo ngikuzwa Ndlovu ngifikela indaba lapho ukuthi ukuxolela kungumuthi omunye baba wayethengisa izingwalo umkalibhoda bayamaza abaningi nxa umkalibhoda bengu2 bethengisa izingwalo omunye wakhe lo kade wayenyenyela indlu yakhe athi ngaphuma ethengisa sale sendlini yakhe umama bamtshela bathi hayi umngani wakho lo uye kumunye umungula uthinta umuhlwa awakuphikisa abafana bezicebe lathi hayi ugade uhambe ngalo uhambile ubusuphenduka omnye wamfonela wathi buya uye endaweni enje wazibambela xhaka umkakhe xhaka wathi hayi mama gqoka sihambe ngikhaya baba hambe emzini wakho wazama ukuthi abantu bazibulala umama lana bazibulala lo baba lana ngale sefuna ukuzibulala babamba umfundisi wamba athi uthenga utshetele ukuxolela wamika waphela inyanga ngaphela umkakhe wathi ese-church kwenyanga wathi namhla ngicela ukuthi ngenze into engajayelekanga yimi ngithe ubuye e-church ubuhlonipha ngicela ukuthi ngizaya phambi kwabantu ngifuna ukwesula ingqondo zabantu ezikukhulumayo lezicabangayo sangane ngikutshengisa ukuthi mina ngikuxolele nguye owayewoniwe kodwa wamanga ngikhuluma into engiyaziyo akhe ngayizwayo lakathi sibayaphila bazalwana uJesu uthi ukuxolelana ngumuthi namhlanje asihambeni siyekhuleka njengezimuli ukhuleke njengawe wedwa ukuthi because akungifundisa ukuxolela yikho nxa ufika ubala uChrist Object Lessons lapha page 251 uthena akulanto eqhakathekile njengokuba lo moya wokuxolela ongaso zakwenze ukhathana loNkulunkulu ngicela amazwi akho okugcina olawo Desire of Ages page 310 uthi yena nxa ibhala uDadeka White ungazi usebenze njani nxa ulomuntu ongalungisanga laye elingaxolelananga uNkulunkulu kamukeli yo service emsebenzini wakhe ungazi uginqe wenzeni nxa ungalungisisanga izindaba uNkulunkulu kuyisa siyabonga amazwi akho okugcina ukuthi kumele sifunde ukuxolela Ephesians lapha niyabhala ukuthi kumele siqolele njengoba uNkulunkulu wenzani wasixolela so asifunde nini ukuxolela each and every day Ndlovu uzasikhulekela ngemva kwamazwi uphi inkosi lo moya wabasendulo
umoya wabasendulo, umoya wokuxolela. Ya kunzima ukuxolela, kodwa kumele sixolele balaleli. Amen. Kumele sixolele babukeli. Indlela yosindiso idlule ekuxoleleni. Sengathi umlimi angasisiza sikhuleke. Baba wethu osezulwini, siyabonga ngesifundo sokuxolela. Kusukela namhlanje sinike umoya wokuxola, simnike isibindi sokuxolisa, sinike amandla okwamukela abaxolisayo. Sifunde kuwe njengoba wena uyisibonelo sethu, ukuze ngosuku olungasekho khatshana sikubone ukhazimula, usiza, uzosithatha. Sikhuleka silethemba egameni lika Jesu Kristu. Amen. Amen.